نرازیبونا خو الهمبری گواشین لسر هدپی دیار دکن لی بشکی زیدش ترکان دبیجن هما بلا هدپ یکسر نها ورگرتن یک جوان دبیجه کو بخواد ترکیه دبیجه اگر هدپ نبه وکه نمونه دبی و پرسکریکن ترافیک چاره سر ببن و گوهستن دبستان آو ری پیش سازیا برگریه بنداو آبوری نچاریا گریدانا ترکیه یا بدر و به تمامی دبیجه و اف پرسکریک چاره سر ببن دداویه ده پرسجی دبی ماجوه پی و هیا گلو یعنی هما هندک مایه ببیجه اگر هدف وره گرتن ایدی کرونا جی لترکیه نامینه کام بنیرن کرد و ترک دوی درباره ده چه دبیشن Ez dixwazim bê girtin ji ber ku ez dijberî hemû kesanım ku piştgiriya PKK dikin. Nakarım HDP bugün. HDP çoğu tegirtin. 6 milyon insan örnek evcil resmiyetler 6 milyon. Devletine 20 milyon insan kurtayı. Şimdi matadırı. Gerekçelerim şu anda بلا بێگرتن me bes xwînda bes e ez li dervê welat dijîm lê ez jî dixwazim bêgirtin bi têra xwe eşkere û piştrast e ku ew rêxistina terorî ye madem ku rêxistina terorî ye divê bêgirtin örgütüyse kapatılsın. Ez naxwazim partîkî bigire, naxwazim vekîlkî bigirin. Sonuçta wane xelk rayê xwe didin wa. Hûn naxwazin HDP bê meclîsê, bê iktidarê wê gavê polîtîka xwe beredekîş bikin. Öyle çözülenler hepsini görüyoruz. Ger HDP nebe bo mînak wê kêşeya trafîkê çareser bibe. Veguhestin, dibistan, av, rê, pîşesaziya bergiriyê, bendav, aborî, neçariya bi derva ve dê hemû çareser bibin. Majvê pê ve heye. Bir bey bir yek dövekin. Navê me de geçme, dişe de geçme. Pır derdike be. HDP'ni be, BBP be, BBP'ni be. AFP de harftine. Emin navê kura buyne me çekin. HDP bêgirtin gelek tişt çareser dibin bo mînak ên ku me bi rêve dibin çareya wî yekê dibînin baweriya me bi wan heye bila bêgirtin HDP jî bêgirtin, AKP jî bêgirtin, CHP jî bêgirtin. Sonuçta ew xalq deder rayê xwe nade partiyekî din. Partiyekî din ji xwe çekin ve dîsa riya xwe vê herin. Ewane ne çözüme. Bana bir tut buraya.